I ćao ljudi! Obećao sam vam da ću da vam možete da instalirate iPhone meni na svom Samsung telefonu ili drugim Android uređajima. Ako vidite da je ovo super, znači kao pravo, evo, sve to kao iPhone. Ovako. Idite prvo na PlayStation Store, na PlayStation Store. Da, na ovo Play prodavnicu je pa PlayStation Store šta meni. Onda ovako, pišete iPhone 6 Launcher, evo vam ovdje. Stisnite tu. S9 Launcher. Ovo ovdje. Kad to instalirate, kažete otvori. I evo, namestite to, znači to nije ništa komplikovano, samo tu uđite. I eto tako, eto to je sve. I evo vam, znači ovo je super, pogledajte imate i foldera na početku. Možete, kako obeše, malo. Možete da premestite, ako ne, nešto komplikovano. Evo ga. Znači možete da premeštite, možete na ovo, na primjer, ovdje. Ovdje i tako, znači, ja što je ovo. Ja odavde, evo moram kažem tu. Tako ja volim da mi tu budu 4 aplikacije. Mislim da može ovako. Ovako. Eto, može da bude ništa. Ali mislim da bi ovo... Ajde da može ovako. Eto, znači tako, ja volim ovako da bude internet ovdje, telefon i YouTube, znači ja 100 puta mislim da ću idem na YouTube i možda kontakti, ali više idem na telefon. Znači, to je odlična aplikacija, skinite je i napišite u komentarima šta bi još mogao da snimam. Eto, doviđenja.